دوستو اپنے استاداں دے ایک شعر تو آغاز کرے ساں استاد محترم مار غلام جعفر انجم جٹیانہ سیال صاحب. کیا بات ہے. پوری توجہ چاہساں استاد عبداللطیف شدائی صاحب, عبدالرحمان ساجد صاحب, نذیر احمد مزور صاحب. میرا مالک میری قسمت میری تقدیر بدلے ہا. میرا مالک میری قسمت میری تقدیر بدلے ہا. میرے مختوں غریبی دی ذرا تصویر بدلے ہا. اور استاد جی بنا جرمان دے ہر ویلے جیڑی مظلوم کوندی ہے یا ہاتھ ظالم دے بدلے ہا یا اے شمشیر بدلے ہا. یا ہاتھ ظالم دے بدلے ہا یا اے شمشیر بدلے ہا. استاد جی مشاعرہ نے سبق دے طور تے حاضری ہے ایک ٹپا پیش کریندا پیاں پوری توجہ چاہساں کیونکہ شعر معاشرے دا عکاس ہوندا ہے. استاد جی توجہ وریاں 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 استاد جی وریاں 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 ویلے میرے سا ٹنگ لے گلاں کیتیاں جد میں کھریاں. واہ 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 ویلے میرے سا ٹنگ لے. بہت اچھا. استاد جی دوڑا خصوصاً استاد شعراء دی نظر اور پوری توجہ جملہ احباب بھائی افتاب سجوکا صاحب, بھائی سجاد سجوکا صاحب توجہ کرے سو بھائی جان کہ سانو گھٹی ہے جدن غلامیاں دی سر کدن غریباں چا سگنن. سانو گھٹی ہے جدن غلامیاں دی سر کدن غریباں چا سگنن. بھائی جان کتھے کرنن فیصلے مرضیاں دے کتھے من اپنے پر چا سگنن. اور استاد جی ساڑی زندگی سیم درامی ہے, ساڑی زندگی سیم درامی ہے. نا ذہن تو خوف ہٹا سگنن. گھر گھر ہیں آلڑے چڑیاں دے جکھڑاں تو قدن بچا سگنن. گھر گھر ہیں آلڑے چڑیاں دے جکھڑاں تو قدن بچا سگنن. سخن شناس احباب موجود ہیں. استاد جی توجہ کرے آئے کہ مینو ہیڑیاں سمجھ کے پچھلے پارے وانگو چھنڈک دے چھانڈ چھوڑے آئے نہیں. چھانڈ چھوڑے آئے نہیں. مینو ہیڑیاں سمجھ کے پچھلے پارے بھائی حسنین سیال جی بسم صاحب, اللہ. بھائی عاقب سیال صاحب, بھائی غلام عباس مخفی صاحب. مینو ہیڑیاں سمجھ کے پچھلے پارے وانگو چھنڈک دے چھانڈ چھوڑے آئے نہیں. نبیاں دا شرم نہ بھول ونجے آئے ڈھلی روتے چ بانڈ چھوڑے آئے نہیں. اور استاد جی بڑے بھیڑ تا میری منت ہی نے, بڑے بھیڑ تا میری منت ہی نے کار سیم نو کانڈ چھوڑے آئے نہیں. کو کے میریاں صدرانو اللہ واسطے وانڈ چھوڑے آئے نہیں. بھائی جان کو کے میریاں صدرانو اللہ واسطے وانڈ چھوڑے آئے نہیں. استاد جی ایک اور شعر. بہت اعلیٰ جی. بھائی جان پک ہو گئے کھوٹیاں کھریاں دے سرو جی میں ڈھلیاں رتی. استاد جی پک ہو گئے کھوٹیاں کھریاں دے سرو جی میں ڈھلیاں رتی. میری عمر اڑی کے چنھے بھگئی ہے پچھا کے نہ غلیاں رتی. اور دشمن دے سنگچ وا قسمت, دشمن دے سنگچ وا قسمت ہس ہس کے رلیاں رتی. ہن سیم سچینا پچھلے پارے دیوے کونو بھلیاں رتی. ہن سیم سچینا پچھلے پارے دیوے کونو بھلیاں رتی. استاد جی میں اپنی ثقافت دے چاند بین خصوصاً استاد لطیف شدائی صاحب, جناب نذیر احمد مزور صاحب, چاچا عبدالرحمان ساجد صاحب جناب دی بارگاہ اور پوری توجہ چاہ سک نظم میں جی کہ وسدے بھان ڈھڈیندا وطنا. بھائی جان وسدے بھان ڈھڈیندا وطنا بائندا مان ڈھڈیندا وطنا. بھائی جان دل دی تائیں نہیں ہوک سنیندی چرخے دی نہیں گھوک سنیندی. اور استاد جی حالت داند پنجالی رہی نہیں کیوں جو رہ
रहतल जदन मिसाली रही नहीं हाय 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 हलते दांत पंजाली रही नहीं रहतल जदन मिसाली रही नहीं नहीला सिगुल मदानी रही नहीं यार कई भी कोल निशानी रही नहीं। बहुत अच्छे यार मैं अपनी खड़ी सकाफत दे बयान पे सुनी ना पूरी तवज्जो चासा सुखन चना सबाब भाईजान साडी सेहत खराब हो गई है क्यों जो मुनते कांजन खाब हो गई है वाह साडी सेहत खराब हो गई है मुनते कांजन खाब हो गई है नहीं ओ लूड विराग दे वेले ना ओ घ्यो ते साग दे वेले वाह और भाईजान जग दे रंग चू फोड़ ले आवे कोई ओ वेला मोड़ ले आवे रुत आंदी है याद पुरानी मंजा पीड़ा हुक्का पानी रुत आंदी है याद पुरानी शाबाश वाह भाई गुलाम मुस्तफा के सियाल साहब है सियाल जी बिस्मिल्लाह भाईजान बिस्मिल्लाह रुत आंदी है याद पुरानी क्या बात है मंजा पीड़ा हुक्का पानी भाईजान काई ना रीत पुरानी रह गई रोंदी अक्सिदरानी रह गई वाह जनाब मोहतरम कायना रीत पुरानी रह गई रोंदी अक्सिदरानी रह गई भाईजान लेख उदासी हासी पमदे उजड़े डेरे वासी पमदे चंगे सैम दे भागो वेंदे गूड़े प्यार विरागो वाह चंगे सैम दे भागो वेंदे गूड़े प्यार विरागो वेंदे बड़ी मोहब्बत जनाब और उस्ताद जी एक दो शेर अगर इजाजत हो तो उस्ताद जी शेर भी क्या है सारी जिंदगी गुरबत भड़वी तू साए सदरा मलियो महाते वाह वाह उस्ताद जी अपनी पंजाबी सुनता पे वाह सैम्बिरा सारी जिंदगी गुरबत भड़वी तू साए सदरा मलियो महाते गली रोत च लगदे नफरत दी उका मोंग चा डलियो महाते और उससे हाँ चा कपिया कल ताई उस्ताद लतीफ शदाई साहब उससे हाँ चा कपिया कल ताई जद जेड़ी पलियो महाते मुड़ सायम रोतल बेली जई ना भै के वलियो महाते वाह वाह मुड़ सायम रोत अलबेली जई ना भै के वलियो महाते उस्ताद जी अपने मौसले दे बैन एक दौड़े दे विच जनाब अली रजा नाजिश साहब भाईजान कई बसते घर वैरान हो गए जदा गुरबत आंदरा घुटियां वाह 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 कई बसते घर वैरान हो गए वाह जदा गुरबत आंदरा घुटियां अजमैश दे बेलने इंज वेले जिवें सजण विली वेन फुटियां शाबाश और भाईजान कई इस्ता सैम नीलाम होइयां कई इस्ता सैम नीलाम होइयां कम जरफा मारियां झुटियां हाय हाय धरती दियां सदरां बठ गत के खुद गर्जा मौजा लुटियां वाह धरती दियां सदरां बठ गत के खुद गर्जा मौजा लुटियां उस्ताद जी शेर उदा फिट गया मेरा तौर ते चेता जदा वक्त भमालियां दितियां क्या बात है भाईजान उदा फिट गया मेरा तौर ते चेता जदा वक्त भमालियां दितियां मैथू मैं दे सजन जुदा हो गए वेले इन पर तालियां दितियां और सदरां दे जिस्म ते लीरां बचियां भाईजान सदरां दे जिस्म ते लीरां बचियां दुखा जद गुस्तालियां दितियां जदा वेले सैम दे सा टंग ले उदा मौत भी खालियां दितियां जदा वेले सैम दे सा टंग ले उदा मौत भी खालियां दितियां हकीकत जदा शुरा कराम नु साडे कोल मेहमान ने दावत दिती आई असी इन्हां नु ए आखे भी साडा जेड़ा मोज़सा जवार है ना सुखन शनास आबाद दी धरती है बड़े अच्छे लोग हैं सुनने वाले लोग हैं और माशाल्लाह जेड़ा सुनदे पैन अल्लाह ताला जनाब ते रहमत फरमाए माशाल्लाह इना खुदार लेनी तो रक्षित गतना अल्लाह खैर करे सी मैं उस्ताद दी नजर शेयर करंदा पिया भाईजान सिर दे के संगत दी लाज रखियो सिर दे के संगत दी लाज रखियो साए जलियो यार फटीका ओदी सिख दी जेल दा कैदी बन के नित भुगतियां सैम तरीका और भाईजान जदा वेले डाक तू ला
کے سٹیا جدہ بیلے ڈھاک تو لا کے سٹیا کسے بشر نہ سنیاں چیکاں ڈا ڈا کے میریاں صدرانو کٹھا سجنا وانگ شریکاں واہ واہ ڈا ڈا کے میریاں صدرانو کٹھا سجنا وانگ شریکاں استاد لطیف شہدائی صاحب ایک غزل دے 2-3 شعر اس تو بعد اجازت ٹائم زیادہ لے گیا اس واسطے معذرت بھائی غلام مصطفیٰ عاقب لکھانا سیال صاحب سنی سیال صاحب بھائی آفتاب سجوکا صاحب جی دل چوں نکلی بھوک وے سائیاں واہ واہ دل چوں نکلی بھوک وے سائیاں بھوک وے سائیاں کوئی نہیں سندا بھوک وے سائیاں ہاں واہ واہ دل چوں نکلی بڑی محبت بھائی بابر سجوکا صاحب دل چوں نکلی بھوک وے سائیاں کوئی نہیں سندا بھوک وے سائیاں بھائی جان پگرو پگری جسا ہویا پگرو پگری جسا ہویا بھوک نہ چھوڑی چوک وے سائیاں پگرو پگری جسا ہویا بھوک نہ چھوڑی چوک وے سائیاں استاد لطیف شہدائی صاحب غرضاں آلی دکھ دی پینو غرضاں آلی دکھ دی پینو مار نہ دیوی پھوک وے سائیاں اور بھائی غلام مصطفیٰ صاحب توجہ تاج بنیندی ہٹ دی جاوے واہ سیم برا واہ استاد جی کیا بات پوری ہے توجہ چاسا بہت اچھا تاج بنیندی ہٹ دی جاوے سن چرخے دی گھوک وے سائیاں واہ واہ تاج بنیندی ہٹ دی جاوے سن چرخے دی گھوک وے سائیاں استاد جی مقتا ہے ساڈا آج کل جمدہ بال ہی مقروض ہے غربت دی وجہ تو سیم اساڈیاں نسلاں تکر سیم اساڈیاں نسلاں تکر ٹر گئی بھوک دی سوک وے سائیاں دل چوں نکلی ہوک وے سائیاں کوئی نہیں سندا کوک وے سائیاں بسرا بہت اعلیٰ